Anyang laki din! Sigurado ka kading awan asawam, Albert? Amo Mildred, Jack maramid nga gulbod. Nang runa iti babae nga ay ayatan kan ipatpatag ko. Apo! Marik namat siguro. No kasano ti panagayat ko kan ka? Anyaga po nga gayatak pa lang iti sa balay no adan asawa. Sana ya? Saan mo't anakaskas daw no bilang lang? Gapot na itaapanawan. Talent dagiti daduma alalaki ti kinababaero na. Ngam pagyamanak, no pudno ti bagbagam, a single ka. Pudno ti bagbagak, Mildred. Patyan ako, ma. Apay niya itaka lang. Siguro, napan ka manin nagbabaian niya. Unay kan, Susan. Naladawak la nagawid. Napanak manin nagbabae. Kat, anya tinam na maam a panunutak no kastoy amarabrabyan ka. Naaramid mo idin. Iso nga awanan ti talak ko kun ka. Jackpot dyan. Nga awan ti araramidem a kalukwan. Aniya? Si kapay laang. Akasla saan amabiyag no saan nga agbabae. Anya laki din ti kasta pa nagsasaom kanyak. Bakit? Ay na Albert, sa anak nga agsao iti kastoy, no saan mo nga inaramid idi? Aklo na ka nagbindutak, edi bakit? Ang nagbalbaliw akon. Ngamin, Jack kayat nga isina na. Nasaya at no kasta. Nga maamwak laang, kan mapanak nakakadar aramidam, wan no babaem, talaga nga isina kan, salpag ka. Nasaya at kaday nogbalbaliwon ti asawam, Susan. Wan nga rod nana, Jack lapat yan nga awan ar-aramidan na akalukwan. Ha, taapay anak ko namday ta. Mariknak nana, mariknak nga adar aramidan na. Mapanak nakaklang, talaga nga isina kon. Makauma mo ti agan anos iti asawa a babaero. Anya? Isublik itinaganak na kunak tumat. Ay katwan tapno agnakam ti awanan bain. Agsublinto no talaga nagbalbaliwag. Apay, pudno jimbaga ni pare uto kanya. Nakita na kayo kanong iti chicks mo. Oy, chicks nga'y bagbagamot dita, parts. Isa mo timbaga na kanyak. Nagsuwit kayo kanong nga nga magmag na ije town. Altit day jay nga utto. Tilay bagbagana. Amangan kit dimit no saan asyak tinakita na. Anya kalakit din aya pare. Di mo latang amin ang tipudno. Si kamit pare. Awan chicks ko kunak tumit. Jacket nga isinanak ni bakat ko. Iso nga inikat kung dahi ta abisyo. Tiag babae. Oho! Wen, pudno ti bagbagak. No idikot na asama kiti babae. Saan itan? Allergiak no babae. Anya? Anya dyan mang mangag ko nga ibagbaga na kiti ka aruba, Albert. Anya mananday taya. Adda ka no chicks akahul-holding hands mo amagmag na ijay town. Ay una yan day ta achismis. Chismis no saan apud no? Ngam no pud no saan a chismis? Bakit mamin ano kadi nga ibagakkan ka nagbalbaliw akon? Jack marami dagita nga ibagbaga dagita achismusa ka aruba. Nagbalbaliw akon. Tadyak kayat nga isinanat. Nasaya at no kasta. Tanumapanak nakakapud no timang mangag ko. Isubli ka iti inam. Patayabak tabanga-bangan eh. Anya, Marikrik nakkat nga addasan anasaya at nga aramidam. Ngam sapay la kuma ta saan apud no. Ay, nagrigat matintaguray iti taksi. Uwan nga ron. Oy, katay ta. Adalag sa ating taksi. Umikan, honey. Papanan tayo ngay. Ijay man las iti asit.
Mabit lang. Pare Porcio. Siyak matgamit. Apay, di nak mabigbigan. Salbag. Si kamot ka empty driver. Di ka na ilasin. Ay, una yan. Ang lalaki din ay. Isamot lang iso. Ay, pare, pangasim Remain quiet Ala, mapan kami latan mga iji restaurant. Mabit man lang. Api nga gamamu kayo. Ako nabayagan nga agam-amu kami. Ala, umay kakitin. Intamangan iti restaurant. Pangasim ko pare. Di kagid nandanon iti asawa, Gwen. Ay, apo, dianag mo na Ay, sa anak nga idianon. Ngam, ang mga no adya sa buwali nga makakita ka dia kayo, narigatan. Iso ano siyakan ka, isardeng ko, dia tanga aramid. Ilibak mo, idi. Ngampod numat gayam ta imbaga ni pare Otto. Aminak pare. Ngam yunay-unay ko Di kagid nandanon, Gwen. Uwan ka di. No problem anyway. Addamanan madamdamag ko, Albert. Addamanan. Anya kakadimanan. Anya kadit sasawa mo na ya. Adda nga min manan tinakaibaga kanya. Nga adda ka no kakinkinabin mo, ijay town. Agpudno ka. Itata na sa papay. Ako apay pagpudno nakmat. Kat awan mo't talaga tirumbang ay pudnok bakit? Unay kamatan. Siguraduam laang apudno dagita ibagbagam. Mapanak nakaklaang apudno, agsagana ka kunak tumat. Kunaklaki din no, siyak lang tinakarana ka dia kuwa dia ijay town. Uragam ti anak yun, Kaduan, nakita na kano ida, anagmaya ti panagkuykuyog da ijay town. Kunam lalo iso ti asawa na da ijay ababae. Kat diyo pala indianon ka ni Susan, tapno baga na ti asawa na kit di. Nagrigat lang amin ti agsasao ka. Nagado ti amok may papan ka ni Arbalt. Ngamno siya ngamin ti mangidianon ka ni bakat na. Gura na kada jay. Ha? Pipiya ka dia kayo ta, mabutang ka dia kayo. Ala, bayam, tasyakton ti mangidanon kinibakit na. Nabuking lang arudan ti adu at tao. Sigilat ta ti panaglibak na. Salbag a babaero. Agtrab-trabaho kagaya man kumaray. Wan, kumare. Naimbag nga raw ta dapay tinangawat kanyak. Nga uray adamot edad ko. Napigsa ka pa'y mo't kumaray. Sa dinungay abanda ti pagtrab-trabaham. Ijay town. Ijay Donas Hotel. Aga si kasulaang mat iti agsangpot at tao kasjay. Kasta aya, saan ka mat amarigatan iti kasya at trabaho kumaray? Nalagan laday jay, kumpara iti mapan kag trabaho ijay uma. Sa bagay matkit di Ngumisit ka lang arudan, kurang pa'y titangdan. Wan garod kumare, barang bumayagak ijay trabaho. Hello, honey. Hello, honey. I'm bored. Ipasyar na kumaijay taon ika. Ha? Sige mo Ipasyar na ko, no? Sige. Umayak itamit lang. Good. Orayan ka. Bye. Bye, honey. Apa namanan? Inakagtrabaho papanak nga sa bali. Madinsa Agtrabaho ka kunam? Domingo ita, Albert. Ang mga no agtagtagainap ka. Agpudno ka man? Sa dino kumati papanam?
Ako dala ko mo inakgatangan ni Jitown. Sigurado ka? Uhin, bakit? Uray pakitak tukon ka timapan ko gatangan. Tapno mamati ka. Gawid na kadagos. Promise. Agderderas ka, pare. Papanamngay. Mapanak iti taon pare. Sabtak ni kwa. Sigurado nga min agumura day jay. No jackpot gan iti kayat na. Ay, unay diatan. Ay, anya laki din. Talaga mat Talaga nga di mo matsardengan ditang aramid mo. Sika amit. Pare, adun ti makamoy ti aramidem. Apay, urayam nga dumanon ka ni bakat mo. Maamuan na lang idanon mo. Ni, ay na. Adu ti makaam mo itar aramidem kunak saan lang nga siyak. Gaputa adam at lang nakakita ka diya kayo. Di da lang agtagtagere. Anya? Iso apa nga asayam ka di? Isardeng mo man diya nga aramidem. Maamuan diya ni bakat mo. Agyaman na, tay may kahani. Mabalin ka di matasaan. Ay, nabanog ako na nagpasyal. Kaya't kunti agina na. Sige, mabit lang. Agkitak ititak sa pagluganan ta. Mapantay di sigod apagin inanaan ta. O sige. Naimbag nga, Albert! Nanaising. Sino na babae akadwam? Gayam ko lang. Apay nga daw kayo iti daytoy a hotel. Ano dito ya kagtrabaho? Ay, unay kan, Albert? Mabit lang. Agam-am mo kayo. Ha? Agam mo kami. Agkaaruba kami kini Albert. Apay, di mo ka di mo nga dan asawa na. Anya? Nana, saan ko makasta ha? Anyat kayat mo asawan. Kanunungan kay tinay tanga aramid mo. Awanan kay tibain. Anyat kaya't asawan daytoy, Albert. Nagawan abain mo. Kunak man no baro ka pa'y akas iti kunam. Saan matgayam? Ulbud ka! Honey, mabit lang. Agpalawaga ka. No adaman ti palawag mo. Ipalawag mo di tarupang. Salbag ka. Isumit lagayam nga amin apapanan. Kan pagluganan takat mairanran nga am-ammom ida. Ha? Wagas siguro tapno maamwak nga adda asawam. Ditakan! Pangasyo ko manana. Di ko maidandanon iti asawa ka. Aniya? Ikarik nga agbalbaliw ako na. No saan kayo pa'y anatiklo? Awan pa'y talaga ti panggap mo nga agbalbaliwan niya. Saan nakastanan ha? Agsagana ka. Ta saan ko apalabsan da ito'y anamuak. Kan may isa. Saan lang asyak ti makapanagnak nga ada babaem. Uray ti anak ko. Nakita na kayo matlang ijay town ngam saan lang agtagtagare. Anya? Ammo, kadag iti babairo akaskan ka. Small world ako nada. Ha? Ngamen, uray kasano ti aramida mamangilimat. Makasabat ka na tayo ti tao nga kinam-amukan ka. Maawatam! Mawatak na kat pangasyo. Di ko idandanon iti asawa ka. Ididamo, ti anak ko, ti nakakita iti asawang. Nga da kakinkinibin na ijay town. Ha? Maikadwa, ni Bursyaw. Naira namanan nga iso ti pinaran ni Albert a pagluganan da kuma. Amapan iti sa Bali a hotel. Agasam, sa ita, syakmag. Naira na asyak ti ada ijay entrance ti hotel. Iso anakitak ida. Kadwa na da ijay a babae. Anya? Nalipit at talaga tilubong kadag iti asawa asan ang makuntinto iti asawa da. Ikam man ti pagnakman na dayjay nga asawa. Babaero at talaga sipod pay. Ngamuray kasano ti aramidan na amang ilimad. Adalat tadag iti tattao ang makasabat kan kuana.
Tapno maamuan dati aramidan na. Agyaman na ka talaga kada kayo, nana. Kunakon kat. Pudno ti marikriknak nga ada babae ni Albert. Manulang arudan at tao ti nakabuking ka, iti aramid mo, aglibak ka lang tamat anya. Bakit sana po no dayta? Ay, ulbod! Agasang, maipan mo ti babaeng ijay hotel. Ngam dagiti anak mo, di mo maasikaso. Isu siguro ka nawin ang mairan na nga amin na papanam, kat ada taong akin amukan ka. Isu dati wagas, tapno maidalon kanyak ti aramidam. Kat itaan na amwakon, ay, pumanaw kan! Agsubli ka iti inam. Nayanak ka babaero? Di mo kumamot itulok ang matay ka, agapo iti babae, salbag ka. Anya, bakit? Tinak man ang awagan iti bakat. Mapan ka ija ayan ti babaem no iso. Uray pagsusok ko tamida, awan bibiyang ko. Bueno papagayam, ditan tinaggibusan ti maysapay ang pakasaritaan iti biyag, dito'y drama tayo, Anya Laki din! Isagsagot ka na kayo ti Danmarks YouTube channel. Ang yaman kamay, itingkay, panang tarabay.